的快用噻。You just came at a bad time, but you just crossed the line. You want that water? Okay, I'll show you what. Make it right, better try and get it done. Hundreds, don't miss how it's done, done, done. Hundreds, don't quit how it's done, done, done. Run, run, we run the town. Whole world clean our sound. Turn it up, it's going down. Hundreds, show me how it's done, done, done. Yeah, it's a bit of all you know that I'm not gonna put on. Nothing to hold, Dan untuk mengesahkan, ya, nama yang ada di folder ini adalah nama Pak Azad Amara atau Ira Shazira Amara. Hi, Mommy. Just know that I love you very much. I'm glad we made it until semi-final week. I want to thank everyone that supported me throughout my journey, which my family, my friends, all my fans, and also my family in TTMM. Thank you for everything you did and spent for me just to make me get here, Mom. No matter what happens next, I hope I made you proud. I love you a lot. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Kita ada 3 minit untuk You made us proud. Don't cry. Told you don't cry. Proud. Okay, Amara, don't say sorry, don't feel sorry. Dah sampai ke semi-final pun, Alhamdulillah. You make me proud, sangat-sangat.
and your effort, Allah bayar. You are so strong. 13 years old, stronger than me. I yang tolong reply, yang gaduh untuk semua orang. You tak buat apa-apa pun. You sangat sabar. So Amara, I am so happy to know you and to have this experience, knowing you and working with you. Alhamdulillah, you made it this far, and InsyaAllah kita akan bersama-sama lagi kalau rezeki dan umur panjang. I love you so much. I love you. Amara, we are group of me, and we want to say we are so proud of you. We are so happy for you. Thank you for having us on this journey with you. Dekat Top Boy Manager, you did so well. You represented dancers on stage. You dancer dah jadi artis Amara. Memang bagi artis dance level yang sangat tinggi. We are so proud of you. Be so sensitive. Future nanti insyaAllah ada banyak lagi benda yang just jangan stop dekat sini. It's just yes. Jangan puas luar sana banyak ada yang reform. Ya betul. Sampai sini pun dah susah. Job and then on training je. Improve lagi planning, improve lagi menari, performance semua. So nanti insyaAllah akan lebih sukses. Yeah. Okay, Amara, well done. I love you. You did stunts. You represented so many styles. Berapa minggu daripada kamu rappers you yang angkat kepada naik baik semua. And kita orang abang-abang yang buat stunt ni semua, you menari dengan abang-abang kakak-kakak tau, the whole crowd. So we're proud of you. We love you so much and keep going, Amara. Yeah, let's go. Amara, I feel sorry for you. Next time you can try again. I feel very sad. Tapi tuan apa confident boleh dapat final, tapi betul tu Allah for you. Okay, Alhamdulillah selesai tanggungjawab Amara. Tugas Amara Alhamdulillah berakhir minggu yang ke-9. Jadi ni semua dah written, dah takdir, dah tertulis. Tidak ada apa yang kita nak tangisi, nak sedih. Sebab pertama sekali saya sangat berbangga dengan anak saya Amara, sebab dia sampai ke minggu ke-9. Dalam mana setiap minggu dia kecam, orang nak keluarkan dia, orang doakan yang tidak baik kat dia, orang menuntut macam-macam lah kan kat anak saya ni. Tapi dengan izin Allah dia berjaya sampai ke semi-final. Jadi itulah kebanggaannya, kemenangan Amara kan. Jadi saya tetap
sebagai ibu tetap mendoakan baik-baik untuk dia, dan alhamdulillah baru kita boleh reveal sebenarnya dia dah dapat lagu daripada Mimi Fly yang berjudul Slay, Amara Slay. So Mimi cuma tunggu Amara habis dengan TTMM baru kita nak record lah. Jadi insyaAllah dalam masa terdekat je. Mungkin dalam minggu depan kita akan record dengan Mimi. Mimi tunggu Amara je. So jangan lupa, yang penting jangan lupa terus support Amara, RG. Okay, RG Slay. Thank you so much yang dah support Amara dan Pak Azad. Thank you so much you guys. I love you. Yang penting kerana mu mahkotaku maju-maju manja. Thank you Candita. I love Candita so much. Candita Dayana Sofia Gold. Kan? Thank you. Okay, kita dah pun berakhir perjuangan kita di Talk to My Manager season kedua di semi-final. Alhamdulillah, based on malam ni, secara tak tahulah memang performance Amara pun ada beberapa kesilapan yang dibuat. Dia mengah sikit. Dia memang daripada rehearsal pun dia agak penat bila lepas dia buat dance break tu, dan it happened tadi. Dan entahlah, saya to be honest okay je, sebab banyak dah kita buat dekat Talk to My Manager ni. Kita dah tengok macam mana Amara improve, macam mana dedikasinya dia, macam mana berusaha bersungguh-sungguhnya dia. Dan saya pun puas berkarya dalam Talk to My Manager ni. Saya banyak benda yang saya visualkan tu menjadi, alhamdulillah. Cuma bukan rezeki kita lah. Dan bila saya tengok tadi, bila bottom 3, saya tengok kalau bila bottom 2 tu Anggrek dan Amara, saya cakap tak apalah kan. Sebab kalau misal kata Anggrek yang tersingkir, lagi bergegar lah bumi Malaysia ini. Dan bumi Threads. Sebab lepas Amara perform pun, saya baca tengok-tengok kat Threads, so macam dah lah keluar saya cakap okey lah, tak apalah, kita tengok lah. Sebab it's not the end of the world pun. Kita ada banyak lagi plan untuk Amara. Amara akan record single, dan insyaAllah itulah macam saya. Dalam saya punya side, personally saya ingin terima kasih sangat-sangat sebab dekat Pak Azad dan juga Kak Ira, sebab bagi saya kepercayaan kepada saya untuk handle semua performance Amara daripada minggu 1, plan semua. Alhamdulillah, saya pun rezeki Tuhan bagi saya boleh berkarya every week. Idea tak putus-putus, dan saya berjaya. Dan terima kasih kepada Amara sebab execute my plan, my idea very good. And terima kasih juga pada Shasha, Nick and the gang, sebab mereka adalah backbone Amara. Sebab saya memang nak brand Amara sebagai performer with crew macam dia buat every week. Dan saya jadikan platform TTMM ni untuk orang tengok Amara punya brand, dan kita akan teruskan. So again, saya terima kasih pada Nick dan juga Shasha sebab jadi backbone Amara. Mereka memang backbone Amara. Dan terima kasih pada Cikgu Azrin. Amara daripada seorang yang zero singing skill, I would say zero singing skill dengan tone yang sangat mentah. Daripada last week saya dengar vibrato dia, maka dia ada development. So bila ada development tu, kita happy lah. Dan vokal dia masih belum pecah lagi. So saya harap Amara teruskan belajar vokal untuk menjadi performer, bukan menari sahaja, bukan rap sahaja. Nak tak nak dalam industri ni dia kena menyanyi juga. So dia kena belajar menyanyi juga. So terima kasih pada Cikgu Azrin. Terima kasih banyak-banyak sebab memikul tanggungjawab yang besar ni untuk improvekan performance Amara. Dan so itu sahaja vlog TTMM Pak Azad, family Pak Azad. Kita jumpa lagi dalam the next vlog ataupun dalam plan Amara yang seterusnya. Terima kasih kepada Faiz. Terima kasih kepada kita punya behind the scene videographer, dan terima kasih kepada fotografer kita, the best photographer ever. Muna. Semoga kita teruskan bekerja untuk the next plan. Kita ada banyak projek. Saya spill sekarang. Kita ada single daripada Amara yang ditulis sepenuhnya oleh Mimi Fly berjudul Slay.
saya juga akan keluarkan, saya ada 2 single dalam simpanan lah, promo diri. Dan Pak Azad juga ada single yang dia sedang simpan. Dah siap dah. Kita tunggu masa je untuk untuk release. Dan selepas ni saya dengan Pak Azad akan bekerja keras untuk dapatkan lebih banyak job untuk Amara, untuk mengembalikan modal-modal kita. Bye guys.